Dragi moji, evo ponovo se javljam iz Srebrenice. Ovaj put se nalazim sa jednom grupom mladih koji su učestvovali na Maršu mira. Evo ja ću, pošto se bolje čulo, ja ne moram biti u kadru, evo ovako, da se oni nama predstave. Pašalić Nermina, 18 godina. Samo malo glasnije. Ja se zovem Semina Mirović, imam 15 godina. Sedić Majt, 15 godina. Delić Halim, 15 godina. Kenan Hasić, 18 godina. Hoćete sad malo bliže mene ovako. Jeste vi svi bili na Maršu mira? Jesmo. Ko je prvi put? Ja sam. Ja. I ti si prvi put. Kako je bilo sad? Pa što se tiče fizičkog stanja, nije bilo toliko teško, meni je bilo bez ikakvih problema, a psihološko stanje malo je bilo teže ići putem tim jer kad se sjetim šta su ljudi sve proživljali, ovo što mi radimo, odnosno što hodimo tim putem, tu nije ništa. Oni nisu mogli obavljati tjelesne potrebe, nisu imali hrane, vode i ostalih namirnica i bilo im je toliko teško jer znati da ti je neprijatelj za petama veoma je bolno i strahovito. I ti si prvi put. Da, ja sam. Kako si ti doživjela dušu? Pa super je bilo sve i nije bilo nikakvih problema. A kako si to psihički doživjela? Pa mi smo došli ovdje da mi osjetimo kako je njima bilo. A vi ste iz Gradačca? Da, mi smo došli ovdje da osjetimo kako je njima bilo, ali nama nije ni upola bilo zato što mi smo imali hranu, vodu, imali smo sve što nam je potrebno da izdržimo čitav dan pešačeći, tako. Je li naporno bilo? Nije uopšte. A ti si treći put? Jest, treći. I malo prije si mi rekla, kako sam pitala zašto treći ti kažeš jednom kad kreneš ne možeš? Jednom kad krenete jednostavno ne možete odustati. Prvi šta te put vuče? Šta je te vuklo i taj prvi put? Pa vuklo me da vidim odakle su oni prolazili, šta su se proživljavali, ali je nemoguće osjetiti šta su oni prošli. Jednostavno možemo osjetiti samo bol koju gledamo kad prolazimo tim putem kojim su oni išli. Da. A ti Dušo? Treći put. Treći put. I kako si ti to sve doživjela? Pa lijepo. Lagano je bilo. Nije ti teško bilo? Nije. Da. A kako psihički? Šta tebe motiviše da ideš na ovaj marš? Pa ja idem da se ne zaboravi ovo, da se ne ponovi. I idem da pokažem da nije to tako kao što oni misle da je to opasno i to, nego sam da se nastavi hudat, da se nikad ne zaboravi, ne ponovi. A ti? Pa šta da kažem, fizički iskreno nije bilo toliko naporno jer ipak mi imamo mogućnost da odmaramo svakog trena kad god osjetimo taj neki umor, mi možemo sjesti, napiti se vode, jesti nešto, to nije problem jer kad shvatimo da su ovdje prije 20 godina svaki dan gađani artiljerijskom vatrom, neprijatelj za petama, bojni otrovi, shvatamo da ovo nije možda 1/100 onog što su oni prolazili, da su 40 dana bili po ovim planinama i šumama, sakrivali se, jeli svoje patike doslovno kako bi preživjeli. To onda postaje veliki psihički napor jer prolazimo putem gdje je proljevano litre i litre krvi, malo je reći litre, gdje je gazilo 30.000 stopala, 15.000 ljudi u koloni, duga 5 km. Ovo je samo dio utabanog puta, ono što mi možemo prijeći. Kad shvatimo da sve ove šume što vidimo okolo, to je svaki tren neko prolazio, svaki tren neko trčao odavati, bježao za svojim životom, a da nije znao gdje su mu voljeni. To je ono najbolnije što ne znaš gdje je tvoja porodica, ali ti moraš bježati, nemaš drugog izlaza i to je najbolnije kad ti ne znaš gdje ti je brat, gdje ti je dijete, gdje ti je majka, ništa ne znaš šta se dešava, nemaš komunikaciju. Tu je bila neka vojska, ali to nije bilo dovoljno da se zaustavi ono što je prilazilo njima. Ti srpski agresori koji nisu imali trunku duše, trunku milosti, nisu imali, znači doslovno bilo svejedno šta će uraditi ljudima, bilo je svejedno za život, nije bitno čiji je to život. Život je ipak neprocjenjiv. Shvatimo da je ovdje preko 8.000 duša ubijeno. Kolika je to brojka, onda čemu pričamo tu? A koliko je vas došlo iz Gradačca? Preko 190. Preko 190? 193, ja mislim. I sve je to organizovano? Jeste. Sve organizovano. Boračka. Koji je vaš, hodi ti Dušo s njima? Koji je vaš, vidite, piše Gradačac, a šta piše na leđima, piše Marš mira, put spasa, bravo, bravo.
to vi dobijete od organizatora. Boračka. Imate li poruku neku evo, za ove mlade koji su u dijaspori, u Bosni i Hercegovini, koji misle da je teško 3 dana putovati ili koji kažu Želim hajde? bi samo njih pozvati, zato što to nije nikakav Bauk. Uopšte ništa. I jednostavno da se priključe svima nama ako su mogućnosti nikako i da probaju, da pokušaju barem jednom ako se svidi. Ako ne mogu hodat, nek dođu barem u Srebrenicu na dan dženaze, nek vide Nišane, fabrika akumulatora. Bravo, šta ti? Ja poručujem da svi mladi, a i malo stariji dođu na ovaj predivni Marš mira, iako to naravno nije predivno, ali je predivno da ne možemo mi osjetiti tu njihov bol, ali možemo razumjeti te ljude, jer da shvatimo, ne možemo nikako osjećati tu, jer oni su teške bolove, borili se za život, a mi samo hodamo tim putem gdje je proljevano tone i tone krvi. Hvala vam, vi ste zaista jedan veliki primjer, ja sam baš ponosna, sam vas upoznala ovdje, da vam bude sa srećom. Evo ja ću da završim. Eto dragi, kome je Findir Bey? Eto dragi moji, slušajte riječi ovih mladih. Slušajmo riječi ovih mladih. Sljedeće godine neka nas umjesto 5000 bude 3 puta toliko, da dođemo, da se poklonimo svim ovim žrtvama ovdje i da ova naša mlada ovo su budući nosioci Bosne i Hercegovine. Dok je njih ovakvi, mi imamo nadu za opstanak države i da nikad ne odu i ne napuste ovu zemlju kao što smo mi morali, pogotovo ne na način na koji smo mi morali. Hvala. Hvala vam. Čao.